Hi guys, Mami Mapao yang tabiri ba pumna magputaram nokcheri ikok nonjeri. Amadi mamang episode kidamakta adom na thambira kiba feedback amadi suggestions sigidamak tasu kakat pafungdokcheri. Ngasigi episode asida karam mapao sing puzarak libagi haibadu thamjige. Ahan ba oina thamjeri ba music video album Lao Lao release taw kibagi mapao. Wrong My feature film Gaibina gi premiere show ut kibagi mapao na ani shubara thamjeri. Ahum subara thamjeri ba asina Nongin Music Video Festival pangthok lagini haibagi mapauni. Sangit Natak Awardee Sagrakpam Hemanta okpagi mapauna mari subara thamjeri. Amadi mga suba aroy ba oina thamjeri ba asina Shumang Lila Festival 2018-19 hagdoki bagi mapauni. So folks, ahan ba oina thamjeri ba waja Hemanta Kumani music video album Lao Lao release taw kibagi mapao asi min tami asi. H360 Pictures की बैनर मखादा हेमंत कुमन की लाव लाव है नमिंग थोनबा म्यूजिक वीडियो एल्बम था सिगेव की बतांग कुलहुमदोय थांग जनुमिता हौनबी मतुंग इन रिलीज तौख्रे एजे मशनाम मद सुरमा अनिना सहेक तमलिबा म्यूजिक एल्बम मसिदा टोनी आइबम न म्यूजिक डायरेक्शन मोहन कंगलाना सिनेमेटोग्राफी बेबी चा छलाम न कोरियोग्राफ अमदी योय मयाई मोंगसाबना एडिटर की सिंसिंग पांगनरी अबुंग वाई के सैरोल पानखलिबा म्यूजिक एल्बम मसिदा नौन खोंदारक्लिबा रोशन खुनगलोइना खाबना सकम लांगली ऐसे याम डिफरेंट ओइबा प्रोफेशन अमदगी सिगी फील्ड जे लाक्सबने अदो आइगी पैशन ने हाय ताय थाइना अंगा ओरिनदिगी आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड एंड एट द सेम टाइम आई रेस्पेक्ट सिगी फील्ड याम रेस्पेक्ट तोजे अदुगा आइगिदी सिसिदा इहान हाना खोंसे थांजनजबने अदुना बट आइगी लाइबक फबना एल्बम सिगी हाय ताय टीम सिगी होल ईच एंड एवरी मेंबर मागी फील्ड लोइनमक मसक नायरबा लोइनमक मयाम हेना थोइदो हेंदोकना खंगनबा गातने ममिंग ओइना पल्लबदा आई को एक्टर खाबा. He has been very supportive from the beginning and he is also my good friend. Adudagi director da Hemanta na pibire mayam ne album gi kai gi da loinamak mayam na maming hena khangnare adudagi jebe bicha dakaran adagi then Pritam everyone cameraman adudagi isai gi da singer dagi horaga everyone sije loinamak mayam na masak khanga banga tane adu ai gi di ihan hana sida khongje thangjan jarakpani tuna mayam sina ai se kari de soi gi dage it's and every minute moina ai se support to biraga mogi guidance makhada album aze nambalo sinjare ngasi je khoigi mayam da khusinna bagi numito lae mayam gi fazaba thiba mayam gi views likes or dislikes ai adum appreciate tokjage mayam na phajai habagi na adum haraujarage then mayam na thi haba pakte haba any dislike ai adum ai compliment oina logjaraga ai gi sigi makha tarak pa feel jida stepping stones oina ba change ama adum lakna ba ai compliment oina adum logjage adoga lastly but not the least ai gi family and ai gi sister I am thankful hoise aduga ai gi team member it's and every person mo yarom dagradi ngasi smaina mai pakpa mo orisi orama adu hujiti mayam gi pham de album je sinazare so thank you and I hope everything will be fine and I look forward for it. Thank you. yam nungai rose kun ni akoi ga su lekai oi aduga magi profession bu to ngale aduga su acting je mara yam pamjaba aduga aina su khara dum support toraga haidara dum ta thong ta sen toraga kumina nungai
जगोई दी क्रेडिट ते कोई कोरियोग्राफर जेबी बिचार पिजेगे इसे जी ओइना फर्स्ट ऑडियो जी ओइना दा टोनी न से मक तमदा याम एनर्जेटिक ओइ बेसे मखगने जे सुरमा न श्याम फजन सकपी गरे अदुगा आइना सु आगी बेस्ट लेवल दम सक्सेस अदुगा वीडियो की दा हेमंता तगी कोरियोग्राफर जेबी बिचा मदी क्रू मेंबर्स में आम पुलब अदुगा इस वीडियो से हेना फजहन बिरी बाय दा खावा आगी याम नौना इथा थाजदना हदी डॉक्टर अमो ओइरिबा इचे रोज मखोइना समान एक तरफ इथा थाजदना याम असिगी यामना हराव पोए अदगिदी मैम दसु गाय तारे तसेंगना डॉक्टर अमना समान कुमगा डांस का तोथरक आइजे मैम दसु याम इंटरेस्टिंग ओइबा अमो होइनी हाना कंजे मैम दसु सपोर्ट तोबियो Hamoida penjava itose karamna udlugin sivi manginum sivata na hele changdam ni ngai leiroi malemda Mapung faba thoram amo oiki soidana mai pak pa miyam na pamnaba music video amo oisanu haina wispizari Mathanga lokachari rongmai furup ki feature film gaibina gi premiere utkibagi mapao min ingtam Gaivina haina min thonba rongmai feature film ma North AO shida leba asa cinema da hauna bi metung ina tha se ge hoki batang kunmari da release tawkrei Gimbat film production ki banner makhada ahan boina puthok liba film ase TD Grace ki wari da Marina Kamaina puthok tuna Zagong mai Thaimai na direction pi bani Ratan Kamai Kabidon Kamai yabadi TD Grace na sayek tam liba film asida Zagong mai Naomi Gagrin namadi Marina na maroiba mamiroi singoina shaktam langli Kono How's the mood on the flag? I ming Mami Mapao gaibina hairiba film sida aina gaibina kaubi mau amakha ki role ni aina lozari se yam wana film se phajana bai damakta akoi team member mayam na hona khibani aduna mayam na zeleng rong film bo promote tawba oina mayam yengbiu yengba lakbiu aina haijari Jenna tamna mai muina tamna mai nang anai jamjin mai pari ai kum nangan ka ni tha Jenna tamna mai Hello ai ming jengong mai thai mai gaibina haina kauriba film asida ai isamak direction amadi actor oina saruk yajabani aduna zelengrong film sibu mayamna support tawbiu aduga yengbiu haina thamjage gaibina rongmai feature film
असे किम्बुट फिल्म प्रोडक्शन की आइगे अहानबा प्रोडक्शन ने असे की फिल्म से ओइनबा होनरकपदा अवाबा नुंगाइबा याम थेंगनै अदो मयाम सपोर्ट तौबिरगा येंगबियो नुंगाइगनीसु खल्ले गाइबिना फिल्म की मेसेज दी मी मयाम की नुपीना फरगा समाज लोइना फरे नुपीना फत्रगा पुलप लोइ तुमे हाइबिगी मेसेज ता ओइना पीरे रिंगनी मया पंती असन खौरिदम लौमये लाखं दिथा नंगा जामना रिंगनी मया पंती असन खौरिदम लौमये लाखं दिथा जेने सालना तपुई खंगलो दुना तत्बम तुम चो आता जेने सालना तपुई खंगलो दुना तत्बम तुम चो आता तपुई खंग ततु चो गाइबिना हाइबा फिल्म असिसु मियामना पामनबा फिल्म सोइदन ओइबिउ हाइना प्रोडक्शन टीम दा विस्पिजरी Matang swai da yam na tiyan na break amakak logjage. We will be back soon. Keep watching Impact TV. Welcome back. Break matungda Mami Mapao gi ngasigi yankage tarek lakshuba episode asida amuka hanna taram nokchari amadi ahum sumo pau oina nongen kumhai 2019 pangthok lagani haina laukthok khibagi paudam asi mit eng tamin Taret Suba Manipuri Music Video Festival Nongin Kumai 2019 April Kunma Thoida Manipur State Film Development Society Auditorium da Pangthok Lagani Haina Lautok Rei Sahi Khudingi Film Forum Manipur na Left na Pangthok Tuna Laksaba Akoi Nongin Kumai Haina Maming Thonzaba Music Video Album Singi Competition ama he Pangthoi Music Video gi damata khanna semjaba Sahi Khudingi Pangthokpa April gi Tang kunga mathoida award ceremony nongin kumai ji pangthok jaragani nongin kumai ji gidamta form thaba hojaragani aduga form adugi last date of form submission na akoi gi April gi tang ahum 2019 asida koi last date of form submission oigani adu award ceremony function nasina 21st April 2019 da Manipur Film Development Society da aduma pangthok jagani Nongin Festival haidana pangthoiba Nongin kumai si karigino haiba matamda koi Manipur da sarkar na oiro lanai na oiro koi film gi damakte institute ama hoji phawda matik chaba lejedi maram aduna koina film gi words de sangjaning ba isa isu sing isilinaw sing maruma pang sing si karamba medium gi through da sangaga yagadege na khalapa matamda koi music video sida Magi, masina gateway orga film gi damakta masida sanga agadi film yawai khudong sabasi ek phangba maramaduna ikoina munna khanazar ba matungda aikoi handak taret ka suba tarelak suba oina nongin kumai
nongin festival asi pangthok se gadori bani kumza lising ani tarani pan gi April amadagi chaliba chahi asigi March 13 fawgi manungda Film Forum Manipur na preview tawkraba video music sing nongin kumai kidmak thazin yagani shuhairi thas ge ki batang kuntarukta lamphel da lebu forum asigi office ta pawmi singa unaba mada chairman S Mangol jauna phungdor ki bada nongin kumai da saruk yani music video album sing na February kuntareta gi April ahum phawgi manung da form thajilaka da bani made kumai asigi damak best music video ga mari lainaba tongan ba mana tarataret lairi haina lauthoki Film Forum Manipur Buthagachari nongin kumhai mai pakna simbiduna artist singdi makhong shomba ngambu oibiu mathange lokhachari ba Manipur State Shumang Lila Council na Sangit Natak Award panglakraba saknai ba fagiroi Sobrakpam Hemanta miyam gi oja tolhan okpagi paudam asi mi ingtaminas Handakta Sangit Natak Academy Award Kushin adun ikai khumna ba utkraba miyam ge saknai ba fagiroi oja tolhan saurakpam hemanta okpagi thormama thas ge hoki batang kunmari da pangtokre Manipur State Sumang Lila Council the Sinduna Palace Compound lebe iboya Sumang Lila Sanglin Pangto ki bathoram madida Art and Culture Minister L Jayant Kumar amade Sumang Lila gimiyo kiana fagiroya sida lengyan fia bi citation yauna acham khudol kya pigun ikai khumna ba utki amade Art and Culture gi masak nar ba miyo kya su saruk yaki Sri ऐसे समझते सिंधी बता बदे आई संदून का तक सुना फिर उनके मुन्ना वही ना मत हम ये वो आते माउंटा ना आर्ट एंड कल्चर जो हम जो बाबू तक the very definition of culture से हम जो बाबू भी इतने हिनेले दे exhaustive वर्षन लो ये ना very difficult people हम तो मकन को करने cultures the only thing we can do is just to more of the definition or connotation of the term Somali that's like a culture She is carrying on her definition though. Sunju Wakana, but Sunju Wakana, but not the Nakamaka. She is a girl in high end of Somali life. She got the Manipur people are going to say she got the culture is she got the high of the culture is the inherent of the extra way of report. Please try to understand what this culture is. Culture is a carrying to come the same. Lila Yawamina, Lila Idimina, Lila Kamuna come at culture is a come at a galay. Art culture ke lo kambar dakar lai Shumang Lila ke lo kambar dakar lai atu matu kambar dakar ke li moi palang ngam so pong di aku nak tanin dia kene si ai na man bagi si koi na mangai ni reception tore ma bi live ta individual la moi na mai live ta mana pami ma makagi location man sati makagi chata acho ro makagi ikuti mo ne phamgi na Panggi ang lo makin ko nato makin ano madum angin madum very tremendous achievement mga sago kasi ko isu ang mga ating makin ko hemantana ayina Sangit Natak Academy Award amo ayina ay vision naman lay na look taw hello wa sa naman lay si with kami na harpa manda makin betray sa ano bana ba na halse it is my commitment ay madum taw hindi hadna ay consider ko hayi ko kiwa mo madum mai ay heman tada jadi kuti magda bismillah kuti magda nabi tabunan jo ay madum mai tabjar ge Oja tolhan gi tungi pun sida mai pakpo oibiu thauram sindi bagi damakta Sumang Lila Council busu thagacheri Haujik ngasi gi aroi ba mapau oina lokhacheri ba Manipur State Kala Academy gi Sumang Lila Festival haudoki bagi mapau asi mi ingtaminasi
Manipur State Kala Academy gi Niputarelak Suba All Manipur Sumang Lila Festival 2018-19 Thas di Gyau Kriptang Kuntareta Iwoy Hem Sumang Lila Sanglenda Governor Dr. Nazma Haptulana Hauduktu Pangtokre Mamang Sahi Nifutaruk Suba Sumang Lila Festival 2017-18 gi Makok Matang Takraba Artist Singdasu Governor na Mana Lantoki Amadi Festival Asida Nupa Amasung Nupi Lila Loop Puna Kunma Thoina Saruk Yaduna Mars Tara Mari Fauba Chathakadawi. In the earlier days, Shumangalila groups contributed to the promotion of the humanism, tolerance, confidence, devotion, truth and justice through their performance. They had not only adopted Shumangalila as their livelihood, but also contributed their best for the betterment of society. This need to be remembered by the present Shumangalila activists with gratitude. The present Shumangalila festival organized by the Manipur State Kala Academy will help in enhancing the standard of Shumangalila in Manipur. I hope that the Manipur State Kala Academy will continue to contribute their best in order to achieve their aims and objectives. I once again extend my felicitations and congratulations to the prize winners in this function and also exhort other performers to rise to the challenges and strive for winning recognition and prizes in the coming festival. Shumang Lila bu chawkhatnaba Manipur State Kala Academy na lawbiriba thaudang thagatningai ni saruk yabiriba lila luk khudingmakpu magun leiba lila utangam oibiu haina wispizari. That's all we have for you in this episode, and thank you all for watching. Matang episode ta Mami Mapao kya amagaloy na amuk lakchige. Until then, keep watching Impact TV. Have a great time. Bye.